Jongjunga long lek thi paruhum pen kacerai bor ia puthak om phuing tipi lapen aria sanghwa tum pherang kiamai kangni. Lahorian lapen Nimar Kumar T state along le aputhak om phuing tipi along le pele kheje pu inut abang phu long le kithidun pura high court along aron pen kacedan padolo. Laswa jok high court pen Karbenglo Tanmas Council aphan panongsi bangsa puthak kangsai kipiji aphan Karbenglo Tanmas Council aphan hukum pilo. Bonta Karbenglo Tanmas Council Authority atum kapang krea puthak pherang kiamai along pen om phuing tipi lapen Peter ti suatu ninduk cepaklang po. Lapuson apora hut molenteron pu inoda bang pu rada phan pamang husi long le ahem pu dowek seta rong keseng amen pen om phuing tipi along le kithidun bor I pura pin rempon lapen bangso along Karbenglo Women Justice Forum amai phi violet bepi sita me bangso aron re pen long le kithi paruhum duna jok mate bangso along kacerap dun kedokko kajok ninduk cepaklang pon lapen ajak organization atum sita me bangso aron re pen long le kithi kaparuhum along kacerap dun kedokko lapen long le kithi dun paruhum apot om phuing tipi Peter tiso lapen aria sanghwa tum ninduk cepaklang po lason si long le ahem phu pura kechoklim alo dokko ka phisita om phuing tipi along le kithi waret lake council atum kapang krea potlo puta jongpot lapen bangso along matu asong lapen arat atum sitame kacerap dun dedet chiapan chunri patopo aprangsi media court atum phan nangli tong pan nang chopha pen nangli tong mador supi kapor nang chipidun por ke rupilo pini nangli tong man chopha nang kok alam ke lahen lo karbi ang long elitum ke thegi ding pen chenglok kadu kawe atum ta lahorijan lapen Nimar Kumar T state labangso asa bagan puthak waidak klar sub pen anso se pachininang wo pansi pinin litum press meet pen organize nang litum pan chopalo aprangsi lake dak litum long do sangpi om phuing tipi alang lihen lo laso bagan appropriator mate ahempu by documents le litum damna athe ajar bostu ta kagos ke akenang sot asya aprangsi nitum dak Kes kacedan pele kheze pen pele kheze versus om phuing tipi bom phuing tipi versus pele kheze nase high court isia direction apilo Karbenglo autonomous council aphan labang so I directions ateng pen nitum mane ningduk asapsu dolo autonomous council aphan athe high court direction ateng pen masapsu mane council bang kapatepek lapusondo dak high court direction ateng pen polotang te hopta cap rui cap an mane isi mane apor pilo autonomous council of lapen halabang su order along je both parties lapen dak involvement ke doan tame relevant documents kadu kove isi hearing en la appropriate wording order pinot posial dak nang toklo bon sitame autonomous council elitum Karbiang long isi high court a direction ta kapati pegason si jetek long loklo atin elitum phana bangke kagos nang chijumanot PPC relevance documents ke doma je labang so bagan ke ahempu jola so proman pan lasi litipi kagos ke doan original tame cepak lang lo lapen cepak lang et pen itum bangke choklo bonus tame pele kheji phana bang apong pen apong apor ki pita alang li bangke mane documents la cepak lang dekte da son si dulu lapen pan apor ipisi tame piniarnian ta relevant documents cepak lang dekte laan lo pulatang te mane nilitum jungjung kajama tha bangke je autonomous council bangke isi pu nilitum manat bangke kagos chok labapot isi halafana bangke third party bonai si ba ex party bonai si je nitum bang wardik nang piason te lalo isi bangke lasi kedam tanganing kan 2016 ho hositame akehai sar ala donesoring tisar joint secretary ge do hositame hasutame autonomous council pen mane isi wardik nang kilo hala su hora bangke apagan si nang thagik dak lahori jana pada bangke non jeneba non four line ke pon ana bangke nitipi ompung tipi apansi patang lo lada kadak number pen chenglok kodo ko we total area along lian ta medak mention lablo lapen Nimar Kumar T state anara bangke pele kheji apansi patang lo lasi ni to mo bangke halasu award dik pipen
ni tom bangke challenge sunang koklo athe pele keji afana bangke nilmor kumar tea state anata kapatangji aron ave athe alang lile ke nam kali ke nama bangke la neli saidu kalitang robin bromo alang lisi ke nam du lasi la so bangke chokchi si ako high court duita garden ta nitum si chelong nai pusi ako high court case pitulo hala so case order ilo la bangke mahajong ni lagi pu 10 weeks autonomous council of apor kipi sa me 10 weeks pare sa menon ka aning kan si ke plank tu po just 2-3 weeks lo ta aning kan si ke plank po polotang de la ke kagos chokla ba pita kupio posi autonomous council mane wording ni pipedalo sell did on the mini tum cepak lang la original ngalo sell did panimanti company pa la se la hai kadlo go chokla ban tabe kupio posi autonomous council judgment nang pipedalo final wording nang pipedalo polotang de nitum mane hundek damnang koklo autonomous council of je pele afan apong apor kipita me cepak lang tek thedat thoi phak se me la pusi mane pasuli bom hearing pen hala hindi film longason tarik pe tarik phadi lason si mane kupunelo nitum carbinon autonomous council ben isia scheme ki pido je pur kimia themang ko hala so scheme a thema long ko lang nam thulo pete methang long le methang hem phu nitum la bangso bagan ke nam vek de aproman ka dogo weta me do lablo la pen car bc non ba car bpc che phem phulo kagos ka dogo we do lablo polotang te kupio pose car bp upon autonomous council itu nang chinek warat la kagos chokla pa pipta pi pose jasmen nang pipedat la lake nitum hondek namnang koklo je alang litum mana isi favoritism ke do potma puta matha namnang koklo athe pele yong sidak wang lo polotang te alang litum bharia vip asan se pele pan bang ke khang khang jo lasi car bp apana bang itum kada ke 6 sidul area pot asap so mane kanghon kangjin so do chette autonomous council pen lalo la pen aku langnam thu sinang mane hala karbiang long autonomous council pen chu mane karbiang long autonomous council pen mane hala kedam tang ala so ARNI incident hud molenteron se mening jelo je four line atang ka ke pele kheji fansi ki pike putan ning jelo hala song bong ban jong si autonomous council jong si pele kheji afan mane compensation pidet polotang te autonomous council afan itum arjunang kokpo je compensation pipe prang la so bagan bala so long le ahem pu verified pamelo ma order piat lo ma de piat lo polotang te people lo ni tom phanang pachini ne daga kopia pon ni tom phanang pachini ne daga lapen ladak the constitutions of India article 14 along polotang te aron ke kado kavita equal lapen aku constitution of India article 300A along polotang te right to property alam do nitum nampe kapot nitum right do nitum labang so takachelong nai ke ason tina decision a minutes of meeting laso compensation na putha nitum phantame isi notes nang enangi setame nona bangke nitum phan bangke mane silent nang bikok si alang tum bangke halapusi mane kupuni da son nang naksi nona bangka picture je thekdam long lapen as par law langnam law polotang te je labang so compensation atang kayong sinang le polotang te labang ke council atum mane ahem pu pangdak dia prang wardik pipi aku ke isi kupine separate account setame bonai sala daksi thap nangji mo ahem pu pangdak dia da philo polotang te lasi autonomous council pan hala so ahem pu entitle fansi pinangji lasi aron karkan du oson silitum thaglong autonomous council pan lahai kadu ka we puthak verification alam pen cheng log kadu ka we apenon ultimately non nitum akesa bang pu chumri dun momlo che thek dun long lo je kisuman mane favoritism la pen ame thang le aphan autonomous council ong inut bahani amun itum do la pen political alle ga chu en aphan inut bahani amun itum do oson si nitum che thek long lo mo por sinang leji je la tum si dak interfere kuri le pu sinang leji la ke mo por sin than po la si lahai pen joine si mane kar bp note kagos choklap tame justice ke long nang ji abang phisi tame justice long le da la si batai kon si phong kon si mane autonomous council bate corner ji der si mane autonomous council ni tum kar bp aphan mate la so bagan aphan mane nang pekana langma la bangke ni tum arjunang koklo
nasi ang to na details bang ke alang lia hem bagana proprietor penlen nang pachithan tu na mo pini dalang poten ni dami aku than tu po alang lilam pachithan tu na pini dak nang chitong du deltum kechopa media ai katum phantanili suri kardom pilo lapen ke ladak nang chitong du na I kadu kave atum phantanili churu parpiklo lasi pini nili laso lahorian nirmol kumar tea state laso alam the asap so than chomi pusinili nili ni hanglo lasi la so bangke nili hemasor robin bromo lasi ke nam dun vek ajoine si nili pini anta ha 2006 to not 2024 anta nili dumsi solai bomlo bon sitame nili ladak naga pen pele kj pen si kes chedan bom la pusi wang bom lo pining ning kan ko anone la soa kes ke damig et lo lai ka do ka veda chini holo sitame ni li council la sora phanda chuning ripik lo bare ni li chuning ripik lo je naga tumke pele kheje tumke nili phanak padik dar pik lo nili phanak pa siksak pik lo la si an arji ding ong lo pulote ako akes ke ding ong po aso nang ong bom po putani li chuning ripik lo sitami phonga secretary ke wang pen sitami not pu an sitami nili phan la so adjustment long le lang nili phan adjustment nang pipelang la pen ke council la ke the ai ilitu masar aman ke do nai tuliram sar phantani li phong lo ka chitong CM phanta la sila so CM tanili phanang pudun lo omorti so phansi la revenue in charge la phanle chitong engnoi nili pulo ko niling no mata hangdet lo bon sitame omor sar ge do hota nili phanang claim pipe ampen ge asar sara bangge nili puet lo nili chingkiet lo puwai phis sitame secretary a hin pena phong secretary ge wang pen sitame nili phana nang claim pi elang la sinili chuning ri padi cream lo la autonomous council ke the ki ding secretary pen le ke cheng lok CMM pen le ke cheng lok a ka du ka be phan sita men nili hin pen chuning ri par pik lo la si la so adjustment nang ki PG mane prabjin pen adjustment nang ki PG phan se nili chuning ri lo la si la ke nili tum ke nam dun binong la ke holimanti company pen NOC nang ki pi alota nili long do la pen ke ghatok pen nang ki pi long ta do la so NOC ta do kala disia long aserdi tado lake kunu alake fake documents kali lake nili he masorsi ke bonai peme ke bonai lapen ke non aki mi pule nili ke bonai kali nili he masorsi ke bonai tikang a documents pensi non nili la so akes non chedani bom lasi nili chuningri padi cream lo ne bare nili chuningri lo je karbenga autonomous council ahin pen nili phan la so ke sang pa jut ignoi pusi na pa jut pinoi pusi nili chuning ri par pik lo la pen ge ladak illegal encroachment atum ke taman ke do atum non molenteron atum encroachment la pen ke belek atum ta encroachment do thala haita nili duk do pik lo punili information pier lo council long an sitame nili gote khini affect anta photo anta nili jama et lo ene likhito la pu ke tok pen le application pen le ki pichot kali nilia photo anta nili p8 lo la silahai ar ko answer giding ma encroachment atum ke mane na longle na ke chirai tum ke la sonsi nang bat bom po la sinelia bangke chuning ri par pik lo ampen la encroachment ke do an illegal encroachment an sitame de chesa ignoi la ke bagana long le binong nili tumsi nili hema sorsi ke nam dun binong lake ampen ke la molen teron aputhak ne asap so alam ningje ikpo la sila molen teron asuke kune ato kanu pen nangke ladak molen teron alam long pen alang tum dak kewang chini ne dak border area pen ko ano ne ladak gundugur la so chini ne pin pen sila molen teron ke palu ke palo malong ke kadu kaveta chesai phun sike me puneli chua dihuta nili pulo la swalam la sinonta ako nili puthulo kadu ka vela dak nang ke chitong dun mulante rona long ki dun ansita me la dak ke chesai phun se ake me pusineli chuning ri par piglo la si ili tum kar bihejan
ลาบังเกจุบองอีกนังเนี่ยปีนี้ก็อาโปสอร์เปลเนี่ยนิงกันพารุตาสุสิลาสวาบากันอิลิตุมการเบียงลองปุสิอิลิตุมเกจิปุจดสิตาเมลาสวาบากันลองเลเกคนนั้นเนี่ยมารอรีคนนั้นเนี่ยBihari konani bang asosi la so garden along ke non puta do bom lang non neli karbiang long along amalik puke lahorian nirmol kumarti state ke neli handlo first lo lasi or karbiang long of handa organization pele ke chenglok kadu kawe akarbi phanda neli chuning republic lo neli phana ke chirap dunji neli phana ke support dunji phansin neli chuning republic lo je ili tum karbiang long le lake naga phan pele kheje phan ke pinang ne pu laso nange cha support dunji phansi neli kadu kawe phanta neli la karbiang long arat do an ve an ili tum karbia khai phan neli chuning ri lo chuning republic lo la sipini ke ning je bangke neli lan sing tonikok lo baki khini ke ning je je tum dolang la simo asap soba ke ning je nang je angdeng dolang pulote la si akon neli bang thanik po pu ke hai neli ek paning je thu sina to choro lo pini media rote tum dak ni ongfu ahem long ke wang penal tum apor ke sipi pot seneli pading open ding je damde se non la rong barim wala ma puthak si the ni sinili ning je choji la hello si rong barim pu abangke ladak ni ongfu along le theglor si alang tum ke dak encroachments si rong barim pu alang tum amen nang chir lo sila dak bangke aprang pen sitame dak ke niom pu along le pu klar dak pen muni tum chini erang bong pen sitame rong nang ke seng ke lake isi mang humeme alam lo isi karbihian ang bong long le ke chithi tapu bangke therak meme alam lo pen la dak bangke nili tum isi ke koidamji mate molen teron ke japon along di tum ke koidamji bangala lo je dak ke pele kheje phan ihi aside pen ke rabdun aside son si nang nak lo la posi nili kadokawe la molen teron along kache rabdun alogot ke dodun akorte la pen injir tum do ana fastami isi ki jusi ke chuning ri bang la helo je ladak bang ke cherab dun de sikime athe ime thang kar bi hian etum dak niom phu long le chadia posi ladak bang ke dodun de nang po la pen ke dodun tang tum an stame nang li tum matha pen la molen teron ke japon long la rong barim pu ke chir dun lok pen la logot bang ke nang li tum dodun de je phansi ni li hin pen chuning ri sit ni ri lam theta la an tum ton ko pardon parim pulo tang tela ke parim pik lo pu phansi parim pulo ke pu asila bang sarong comment tu pen se ke seng ma la bang sa putha sab sab la dak alang ko son si la private property long seng long lok ma so putha ta tahu ma la so alama bang sab so li tum chethanam thu sina athe methang karbi kesuman methang karbi kachini runde tum si mane ke ong hada kiludun ase ningkaning kora hini lola bang so bagan ka solai ni tipi ni tumanda chini dun lo pana ningkanang bong ka solai sita me hada ke rong barim ta hopine lason ke ave laso rong barim alam litum chethanam lo plotang te la ke ni pupu dijir podam handa arjulo surini rang korai isi 2021 aningkan malom silatum keseng pu samya lo so papleng pledat po bon la si chu malom silatum isi hada longle nang ki tg bangso apan isi rat to apan karbi ato masem phati ke ng apan sila bangso men ke en pen rong barim pu nang keseng ili karbi tum ke ek kotha dui kotha vet along le ke long ke lage ili tum ke yata choklem tak thei de kalima lake jeneba pinia bengali tum thang pinia pote lage slam long do tum masana bang ke la bang ke ek kotha dui kotha ke long nun da bangla tenge chapang rang thai tai li karbi tum ke lage almost impossible do rek thei lage mane objective amasi theglong dak lo je la dak pen je lake alang tum nono ko chudo kholpo pen diglo te lake naga phana chiyor po objective ke lahen lo lapen bahari jata ve athela pu area langnam elo polotang te non long le ke avelo hapu ke long le khali avelo lapu bongrung rongonat karagong long kathar lapu anar mang ke anungnat langnam lo potang te solar si mane parlo delo di solar parlo delo khiti jokla ma thai da velo solar parlo delo lang so joine si non along prek upai velu pusi haladak nilitum jungjung ke jongnam nang kokpo je la rong barim pomen airpen rada sympathy chu draw pen rada support ka chu ngo phan si la rong barim pomen irsi hadak la longle mane bagana longle nang ki thi sila bang ke
la so ka do ka ve chini lor pen nang claim kar bi pi si dak che pam pu bom pu chini lor pen nang claim bangke la bangke mane sabsu ining aduk bang dolo la son kar bi yan bangke che claim kle da son te polo la pen ke bang jier ni ta la dak bang mane sabsu mane la interfere nang kuri dunde da son te pu bang sin litum alang litum has tame tuning rilo la sila rong bari ma men pen mane la dak bagan along le bang nang chidu nang ne lagile hapu iria ge litum lang dam lo polo tang te aprang prang atum kachini ne pineson do kok tai halatum mane naga panchior komane marwari panchior jolason along le dupik hal haile alang litum mane hal hai long le alang tum rong sem dam te isi mane nilile mane financially rab nun tek thei posita me isi karbia rong keseng dam la hai long le long bang pate me sen lu pon ke nili ta churu dun thek ji sta me methang kar bp abaga na long le long la puson keseng pu bangke nangi thi pu bangke nili jungjung ta kar bilo ningduk lo la bang so bangke nang litum labang so legal document apak lang atem tela kenang litum private property long activity kami alang li erang kya me long thang tu bangke nang li men si pulo pitor ti shota bang non dak dokhol rapet nang lapen om pun tipia panda dem ki tik pi pon dolo pu selang li pula sila so patang nang li tang ku bisi pu la bangke si lang nam lo pulo tang te si munit crazy ma pune ma thadam bangke athe alang hem phu gali alang ma phan lo dak long le ki pek bokan alang arai jawe la dak de gali ma iti piom phu bang hadak dam pen to amuka nang lidak ciri si nang lipang patang lu pume de galima tame alang ko mat lo je labang so bagan hem pu dollar ta ni se hem pu son chek rong si nang lidak lo nang lilong le ke dak lo labang totally chok se labang ning duk lo la son bang mane jakong che parang pan la son bang klem tap nang ni ako nili jungjung ma thalo la son mu ni jong se kar biang long long mane ache the autonomous council le dum ta lang dun ding pulotang te penap ke komane akar bialong le si la tum thidam ta hai polotang te karbi tu malong leke safety avelu pusi nili mathada lasila ka autonomous council pensil la so pu thak bangke khang vek nang ji pusi ne tum chuning rilo aduya hoy along le ka cherai koma men pen private property kithi parum pusi molen teron phan koi kar bok manang aduya hoy mane hadak bangke ni tum lai tpc hadak bangke mane rai pamelo aduya hoy ke athela bagan teng check a joine si pinier ni hapu kopane naga punon akapre ka tumnon sita me hadak hem chikima hedalo polotang te dake aduyo hoy pugi pudunji thaita velo bang aduyo hoy ke la bagan si teng thiblo hadake bang nang cherai relo la ke bagan si teng thiblo bang solong le lam ki long penan hong ko thon oration tum ke cherak dun penan adi chiki dun bola tum se nali tum alali tum han ko ti alam se na taklang tum alang la lo ni tum ta che thek long lo alang li tum social media ka do go velong che post tame hala so long pen isi mane in tang kring mane posi punang kok po women justice forum po amai pi bilet bp punya amen ta ho se alang list tambe inut so arlo la pen bagan tame ka solaya bang pi ka so arlo apot alang ni ta women justice forum polotang de asap so mane pu hem puta women apot justice apelong ifanle rabdun te pusi instead of this kopia posi mane women justice forum adum ta mane laku justice akam claim is injustice akam si claim dun thurong ma labang mane manghu tu meme lo labang kai lapana ka prek inut bhani tum da dolang sima alang litum same mane asap so kagos putro lang pen sonte lang pen asap so alang litum ta anoles dopame pen alang litum ta chini pen ako chapai lu dun thek sonte messenger lalo alam kai pina bang bong ladak hem chikim bom pen kim thu bom pulutang te nali tuma hin ben pini akaprek action ko pini angdeng claim thu labang ke jong si chikim bom pulutang te labang ke ni tum law and order arona teng mesi mane ni tum chuning rina kokpo lapana ko non autonomous council tum tame chini je la ke encroachment lupu setame ku pia pose autonomous council tum mane react donde de la labang ke si manghume me lake silang namlo pulotang te lage naga aphan ka support ma pele khije aphan ka support ma pusin itum ke autonomous council han tame jongnam nang kokpo la rong barim keseng area kon bag duila la rong barim lage dak number 5 along sil tum punelo lage total mane chiri pharu si bak doji pun lo pulotang te la sila an tame bagan along le la si dak bangan ang chipai lo dun wing ason te pusin itum chuning ri thule tot lo ko nangli ok pranalong diabetes sugar gastric lapen piles blood pressure lasonsi
pokso pokang akiso rikeng katimi kelak keleng puarlo kachorot an kicho thekte barpi barso damnodak lapuson akisung do ikma jongsi nangli ok pranalong lapuson akisung kachitong mate kachichak nang dokok pulote pader de pinpen amar jiwana dawai nangli tum kiso dera tumaphan panong pi iklo amar jiwana dawai kichopen nangli tum lahaya kisopen jokpon ikji diabetes gastric piles blood pressure pokso pokang kilak keleng rikeng kiso katimi huarlo kachorot an kicho thekte barpi barsto damnodak aro somara tuma kiso lahai hui akiso pen sitame mepon ikji lapen jongsi nangli kinangji pulote hem totlun pen nangli long ikji so komor jiwana dobai kicho pen ni kiso tame telo de kachorot Apenako sorep soru kado kabe antami etno apena sodoa ki chopen ko ani ki domi anda chutek tip kami chutek lo kasila sodoa batani ki chope mami detlo ni tai lo be akiso soldu pi itela anta dela lo sta pi dela so amanti wan ai ki chopen sini no anda isal lo kita amor jiwana dobai la soka chu endon penni isu asonta plana poke dopi ni puka chorot la penako sorep soru pe andi chu tekta dopi sitame la sodobai chu det pen ni mi det lo do mit pitlo labangso amar jiwana dawai kilongji aphang 70026 55078 along humri igno amar jiwan dawai thai don long pes not and bom me bom na keng so gi so kita non bang so mu chala nasi me bom pola en bom populo me di la so amar jiwan ba dawai kijun pen asapu ni di kiso awalo kiso muka ini kiku suit art pok kangsi di dan ke sopir doai ke yon dan asap ke dom yang ke ini cilong ini di yon ciklo yang susi chalo हमार जीवन दवाई खाए स्टिक बीमार भाल से पहले बीमार भी आसे कि भी सब भाल से Sebagai kepentingan yang kesoda medal king jiwa ke manila ni kita dulu ni anta di bomla